Ngatho cia mwanya ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. DJ Covenant akoretwo ari na mutugo utarakenia mashabik na iroreri arurumuka wona ni guoka kuri decision eno egie Inooro gucagura new host to fill the shoes cia Hellen Muthoni, na ni undu woguo mashabik ni marajitie kunyugutira DJ Covenant mahiga ni undu ni aronekanite gutumira nenda ciake cia ukinyaniria kwiyethera ritwa na njira ya kuhenia mashabiki arurumuka. Sunday Covenant posted this photo or rather video na agikorwo agipromise mashabika ake na eroreri asho yarurumuka ati this lady is the coming soon kana ni uthio uria agikorwo akiruguria to be the permanent host wa rurumuka, na agigetiga most of her fans heartbroken kuona ni meregereiria ati Kezia would get that chance, though some fans were happy kuona ati finally ni magukorwo makienjoy this gospel show, but again Covenant failed the fans kuona the face akiugete ni agukorwo unveil was just itherũ, na hau niho mai marakirire mutu na mashabiki mararuta mukana mururu kuri DJ Covenant ithaguithia itherũ riu kana atumie kanwa gake na horie maria aragithie na mbere na gutindika wona Saturday akinya ati ni mwaka rugoria Sunday akia Covenant kuona wana wake niguo wake mwendia kuri amashabika rurumuka araingiria nyihitie takanya guku nenda-ini cia ukinyaniria agitetera muno akiuga ati he is just an employee with zero control ya maundu maria marahanika, na riu ni acokereria kuri eroreri na mashabiki arurumuka akimera ati ni marita riri uyu niwe uthi uri gukorwo kirugurio na ugukorwo ukiingira thiini wa show ino ya rurumuka, na ati uyu muhiki niwe riu wacagurwo to fill position ino yagitigirwo oro uguo ni Hellen Muthoni. Shiro will be the next host. Mashabiki magikena no kuri aria baragitigirwo na henwa no ni ukuona uria Hellen Muthoni akiingira nenda-ini ciake cia ukinyaniria na confirm ati ni marita riri ti theru, na DJ Covenant ni acenjia mutugo na ati maya ni mate muhikio ugwetwo Shiro no gukorwo akiihuria iratu ciake. Hellen Muthoni akionania ati ndaumire kuria na uru na ni akenerera decision eno finally yagikorwo egikinyo ni Inooro. Ndigutenderithia ndeto eno makiria ngumikinyia hau. Make sure ni wa turn on your notification na wahihinya gakengere niguo hindi ciothe ukamukira video citu.